Asa gimana itu? Haya, katohe kama uke heo. Liwe kama ule. Wena tuana. Wena tuana to igana. Wena tuana to igana. Tutatu. Haya. Kamwe. Gaka ni gakaukagi. Gaka ni gakaukagi. Ciana cia komari. Mwena mamu wao ri mugatigwo. Ucoke. Niki. Yeah. Haya, hena mutu. Na hari. Hena wangano. Uguo gwaku muthe kuri oki. Yeah? Sabazi cia raha. Nduki mutumia aku ni aroragira JCM TV. Ni aroragira. Ndukimugeithia hara kamera-ini no mwira itagitheri ni uroka. Ni ndageithia mwendwa wakwa wa Nyawira na thikagiririe athina penda guthikiriria JCM TV. Ya. Ni thia kanitha. Ni thia kanitha. Ku. Thia Cornerstone. Cornerstone. Ya. Ugo imuhonoku. Ndi muhonoku. Nake mutumia aku ni ari muthuri. Ni muthuri wake. Othio mwaruge Savasi toto igwa ni muhiku niwe. Eni na gaka kana ndukwenda gakare na pastor akanithenge. Eni. Igirero hau ni ugwipanga ni ucoka wipange. Eni. Muthuri ucio agituo ni muthuri uyu ukurugaga kima. Eni acokeru nani askofu. Eni. Ke. Eni. Riu no winuke. Riu no ainuke. Aya, nakuwa ni awoni andu haria wamikia. Athire. Haya, riu ri. Riu twarugirwo ngima imwe. Na riu tungiarugirwo igiri. Riu gaka gatingirio ni andu eri. Asa we ndio ngidakoire kindu. Na ngigukania kuria muguka na nduraigua. Asa. Twaina ha na gukania mugukana na ukijira no na ukijira no ni mutumia ndo ajeri ni mutumia ni ronire serious wega ni ronire mutumia ni wakumako guku kangari ni aretwo etagwo wazikuwasa wa GP Enere shikona ndagika igire gaka ni nyingi ni mingi. Haya witha mamoko hare no muheka reflector. Haya. Sheria na masharti kutumika no ginya wethambe moko. No ndu otheru. Asa eko hizo no okora ona thimu ina ndagika. Timer. One no yako no time. Haya, tumwe ndagika cigana. Eke tumurie we mwene. Kuringana na murire wake. Wewe wita wata? Jack Muthua. Yes. Haya, tukuhe ndagika cigana. Ndagika igiri tu. Ndagika igiri. Monde keheretie. Umenya wakorwo teheretie ndagika igiri cigithira. We nduri kindu-ini. Atire bara. Ndagika igiri. Ndagika igiri. Haya. Ndagika igiri ni njega. Goja. Botige. Asa kana ugire ni ukwi sawa. Ndagika igiri si sawa. Au ndagika igiri si sawa. Au ndagika igiri si sawa. No menya hau ni atigeirie 15 seconds cia kuhuruka. Aya, auga sawa niguo. Auga tumwe ndagika igiri. Haya. In 1 2 3 tuanze. Maria Bavale,
Atigetie ndagika imwe na sekendi 30. Sekendi 30 arete ngimeno yothe. Ngai. Atigetie ndagika imwe na sekendi 18. Kemwe na nuthu. Dana ni nemwe. Ngai. No menya nĩ mũrĩi ndanohora. Ndanohora ngingo. Atiriri muthua. Aizora uga anina na second 52. Anina na second 52. Oguo mutu mwe muthua no arie na ndagika 3. Mutu mwe wothe wi muruge wega. Ukamuthua. Nĩ hinya wa ngiri. Tera andu aya waigua atia gakima kau. Ngima ĩyo ĩ soft nĩ njororo na njamba ĩyo nĩ ĩkũrugĩte muthua mutikamutwire acid kau merĩkĩte rĩu. Ngima ĩyo nĩ soft. Ĩ soft. Yes. Thank you. Ukamuthua uka ma ona ndakorora umuthi athani gakombe gaku agagia haria. Yeah. Ai. Eure agithi mucie. Omere makurugire mwivoko umuthi. No akena. Thank you so much. Asante, asante. Hey. Atiriri. Hey. No reure ndetio ninge tuthi tayari tekeo ge atumia. Yeah. Kiran. Yeah. We tika guthenia tu. Haya, reure. Denda atumia aya. Eri. Mundu ngiruga cabaci yume ikiyunurago. Yeah. Asa wewe tu twari na hende wengi. Wewe ita kwata. Niwe. Wajiko. Mwahanana. Tiwe. Yo ndio kwa turugire cabaci urugaga cabaci athire ko ari okuo. O meri ari okuo. Dana menya ni tugukaga. Haya, yuke we. Tiga bagi hau. Kedore. Mundu ngirugaga cabaci kau we tiga guthwa nasikia thithi we. Athuire. Ureko ucio ena gabuti. Ai, utamuka. Abe ni ugucinda ari angi. Orugo curu. Oh, giuke. Okay. Haya. No akia gasi. Haya, thi haria withabe moko usafi kwanza. Ndenda nigetha ndige ni moiganira uhoro wa urugi wa irio cito cia kuria ukihuthira product cia Joy Millers Limited. Githe tiguo? Ini. Ikwerwa ata baba. Withayo. Wonderful. Haya. Withabe moko hau. Na wejete wegai. Ate muthuri wake ha. Leo ndikamwira ni ejete wega. Style ya ejete etagwo dada Sara. Ate. Haya. Ukai haha. Wapi Peter ameleta hii nini ya kuvaa hapa mbele? Apron. Katuma menyage. Ati wewe witagwo atia? Wa mso wa uji. Na nikitana yo kana uji tokenywe. Ndena guo. Rori cigana. Mĩtũngi 3. Mĩtũngi 3 acoro ne kumania mundu. Yuyu nake. Wa Chantel. We nawe wikaga ata we arugaga uji. Nyendagia thoko. Wendagia thoko? Aya. Nyanya. Mtunguru kana nĩ guo? Green grocery. Green grocery. Yeah. Bas, rĩu rĩ. Ona nyoro kumweke yo nini ndi.
nini ndikuwa gina tuhe otwakwa tigana turareho na hau orani ndi tuhe otwakwa ungenda wega wi mutungatirire ikaraga ugicokagia muhothi guko kuri andu taru nona taru ucio ndahe ngiriri no uge ni ndi ya muhothi kawe ndamuneke inona gike no kaje ati rekio nake agakena akiri mwana wa mundu ini gikeno gya thuri ni kiu uyo aramenya ati nginya kiria nyua atanywa ki uyo aramenya ati ruga wanywa anywa ki atanywa ki ati GK government of Kenya ora tukira muthuri ro kia kene kemo na kene. Haya, tunataka chapati ziletwe hasa hapa na unga ya kukausha iletwe hapa nigetha riu tuone haha nu guturugira chapati ire thaka piu na no kinya chapati yo yume ihana teno imutu iguru kuvita haya na wamsoko momuthi ukendio curu ukaharukagia gaka haha mbere ndu kinya kuiga pesa haha harukia wekira gafuti iguru ukacoka kaharukia kau ni nona kwanja riu hoteli yetu na Kavagara niwe curu nwendagia na kindu kingi kana wendagia curu mutheri wendagia mandathi na ndugakwa nduruga na mutu ara premium ugura power star bas ucio iko na ruga sabaci na mandathi ni njui ni agututhondekera sabaci kau ni gagwikira mutwe we mutigathukia ya ini igura kahora ndakwirite ni gagutua mukuri no tekumenya aya ugamie cio hau sabaci si haha turabona kimu sabaci hora tiga gutumura mutu riu ucio ni wokoinuka nagu neke wakumia wiha wamsone agutumurite na no wega amso ona ni waku ni ukoinuka naguo ndakuhe na ni wega ni mwerwo shafaci cihana atia uyu uruta mandathi maigana Olutaga boro ta 40 times 4 boro 40 times 4 times 4 yeah 160 ugo mutu mwene uruta mandathi 160 na idathire mwene besigana na 10 kai asa we manafa cio nginya mekwo 1600 girie mwena matandatu acoke mutu mwene ciringi 1k 150 na maguta utuge uhuthire maki ona huthira mameri wamsoni uri bia ena faida ya girina na andu marauga gutire mawira girina no menya ucio no menya nona mandathi 1k mandathi 160 akire stage ino tu ya Kenyona haha mandathi 160 tondu riri ndereba we no uyu uracokia thutha anyitanirie manana aya nio makuriagira haha ngai amurathi menywe mukuaga andu guthie Kenyona na mununga na kuria kungi haya riu oya o mundu aruga chapati ici maguta me hau mutu wa kumia ni uyu bas chapati ile thaka ile cigukorwo ci thaka piu ucio niwe turahe kiheo etigo icoke ningi irio o haha ciarĩo tuinu ciarĩo mureke tuthie ciarĩo mureke tuthie keno gasi umenye mwakini waku ukenyihiria mwakini waku wona ni uraikiha ukenyihiria yes tutikomuthimira madagika inywe tuhe icabasi thaka angalia urembo wa Raha Premium ngano onawe ura marakanda ni urona cabaci kunyoroka mutu kuororwa cabaci nĩ cianjia kũigĩrĩrwo riko
Wacha tuone urembo wa chapati za Raha Premium. Aya, muririkane tutirarora speed ya moko. Turarora kiria gikuma, tutirarora speed, mutigatengeranie. Take your time. Na mutu na likonere yaku control ya fire. Yes, take your time. Take your time. Give us the best chapati. Uririkane mwakini waku control ya fire. Eni chapati yeria mwakini wake controlere Kuringana haria twari mande tutirenda kuona ndogo engi. kuringana ora gugwakaraga wahanaga mande no kone kio andu maraikara haria ni tutirenda ndogo ndakone kio wacha tuone nani atatupatia chapati maridadi. Aturera kuria chapati goko tia kazi ndirauma mutwe. Yani oyo waka uguo kanjira atiri ndenda kuria chapati nona yema kwaja haria mutire itheru inyu we tia kwanira we tia kwanira ucio ti murogamo wa JCM TV. Seitiranirwo niraiguire aya ndonona taarifa uhoro wa tuthongwa maguru toikaranga ndicemanagia na inyumu ndicemanagia na inyuĩ Nairobi ngamenya ũcio nĩ wa Kangari. Konoge muri kwanyu niko mununga haya turorete kunegerwo cabaci o mundu ya keri o mundu ya keri Murana tareo wa gushinda. Murana tareo. Kumaku. Kasarage kamwario. Oh Kamwario. Kamwario. Ndikuraura? Ndikuraurerwo. Kagohe kindu. Ndakurora uguo ndakwenda o rimwe mwa. Ini tadi haria wihumbire ona ndugatirio kirihinga ini uru no kwa kumira ki kambi uru no kwa kumira kambi bas we chapati tuinacio na cirugetwo chapati tuinacio haya chapati tuina ki Serviette chapati tuko nayo haya twambie na ciao cio ate ugira etagwo wa Chantel ino ni mwe ya wa Chantel we nakura tiriri ino ni kiakiria haya wa Chantel no na wero wakiria mwaki ru gakogwo wikirite ndukarute acoke gakari ru kamutu kaure winuke nako ucoke wakinya haria ri kano no tokoto mutwiriire uruga nago nikio nikio ini nago gakare ndagakwa ini
Ndio akena. Thank you very much. Oka mzo. Ini. We, niko kuhete ule wa mzo. Oya ucio. Tondu riu ni utumurite hanini. Ini. Uthie haha urute madathi 160. No menya uyu no umie meri. No ngeruga madathi macio matuike sabasi. Iyo maruga rauga atia. Nyine manyito arauga. Ni kiria ni munungo. Ke oge. Uyu na to tigia muhe wa ngima. Ka to ko Oh, niruga ngima. Oh, mutheta gwate. Etagwo Fati. 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 Uga kwa kuthikira wa irio ni mundu rume onge ndane yana. Lake wa mzone mwago etiguo. Ini nagakocuria hau ire Fati. Nigetha riria akaraga kurehe kindu mucio mwire ni uyu ni arehaga. Gato wa mso 1000. Ini bas. Riu naye wa mso wacuka haha ugurire andu eri nawe ucuru ikombe igiri. Compassion atambie ki ona nie ona kiahujia ta Bishop Ben ngwataniro ya kuiguanira ki kuiguanira tha. Haya sasa wakati umefika. Ndondo Unatogo ekari. Haya yoyo we mweyuke haha tutukanie itiguo yoyo mweri ya wa msoe mweyuke haha na ya uri omwe ethi haha Jaka ukendo no ngeni na savazi igiri. Oh, moga tu agency da hizi. Oh, watu ka tu agency. Ai. Awedo the agency. Ucio ni mirinio. Gaka tigeni no. Asa ka tu oka mwino uyu, oka. Uyu no oka. Watu ka tu agency. We mutikire aciari. Mutireke to moe to tikageithio. Uria mauga tugetikira. Uria mauga tugetikira. No muinuke ndagika yothe. Amwana mwaro muinuke. Nawa pale unaingia na kunawa. Enda nawa pale ini. We, ndeke tu agency. Uria mauga tugekaza. Tota kugeithio. Ndagika yothe haha muone. Mwire tutikira mwire tu. Tutikira mwire ni mawatho na mitaratara we kaza. O wendagie mitugo. Wendagie riko. Na riu mitigire nau. No na kayo gacaga cagi. Gatiga mitungo ekirio. Yeah. O gwega futi. Aya Peter ni ukoyo gafuti endagia mitugo. Haya, riu andu magwitaga atia guku mutumia mitugo. Yeah. Eni. Ugira ku pepe. O shoka ogogo. Mutugo mwene bia cigana. Ha? Mutugo. Siriki dhate. Kai. Ugo gira mitugo iri. No ainoka Kenya na maguru. Haya, wewe unaitwa nani? Huyu, unaitwa nani? Gai, huyu unani murwaru, utaweza? Oni muthondeke tayari. Ni made. Ni made. Thuku. Ya? Itagwo thuku. Itagwo thuku. Guoko ni made. Niki wekire. Tunatetea nchi. Si mnatetea nchi? Imefanya nini? Isisongomane. Hata isisongomane. Kasongo must go. We uko na kura? Ushaipiga kura wewe? Mara ngapi? Moja. Mara moja. Na hiyo mara moja ndio inakuonyesha nchi imeharibika. Nilikuwa nimepewa Jakoya mimi. Nikiora kiuno guoko. Na wewe unaitwa nani? Njuga wa Irimo. Nikiweka huko. Ngukita gwikithia Mukuru shopping. Ukita gwikithia Mukuru shopping. Wona kirori. Ema. Riu ne ngiri yako kinyirite. Ndengirara muhuko. Riu ne ngiri yako nenda kuhe. Ndengirara. No. Aya.
Sasa kila mtu achukue zake mbili akunje. Kuja. Kuna tofauti ya kukula na kukunja. Kukunja ni kukuja. Urakunja naki? Haya, kunja vizuri. Karako jo. Haya, sikia sasa hapa. Uliogoikia kama isogwo kanua ewa mbere niwe wina kiria. Mwe tayari? 1 2 we go. Wacha tuone nani anavuka na zawadi ya chapati. DJ Helper 54. Wacha tuone. Wacha tuone nani anavuka na zawadi ya chapati. Kamkono. Kamkono. Getagwo gakono. Gakono atindekire. Adakwira. Ndogiuga ni gakono. Ndukanaire karangi taũ. Wacha tuone ni nani? Etagwo mundu wa kusongomana. Unaona kama ni nani? Unaona kama ni gani? We. Age korwo ni kio uri. Inchi haiwezi songomana. Inchi ndege songomana. Kai. Ria kaora baba, utinde kiro. Tuata we muka. Rikagio soke mwema mwanyu muinuke. Kai. No kone magura cia kuigana. Bukuja. Kuna thina ti kuria zinaendaga wapi? Ikoro ndauma gakono. Uka. Du wikaire ateine, thogithie mwene. Ni pesa viet. Thogithie mwene a pinki mwene a puru. Ate? Oh, jenzi ikara goguo. Thogithie mwe. Ta na ine nere yake. Ru ugo neki, nikuga atia. Ogera gwa tiriri nenda kafunge mlango. Terado ya kasafasi umesikiaje ukachapo ukiwa jenzi? Ni akore akare ni chapo. Ti yako huko. Ate chapo. Ni mumendagia atia. Ni akore akare ni. No ya hira kangari. Tauni mumendagia atia. Tauni. Oh, mweno la Nairobi. Kindu ngirigiri. Ni muradia raidi. Ate muradia raidi. Bareke ora no goko. Rina tondu ni mutumia ndakwe mutu gutwarako. Ate tondu ni mutumia ndakwe. Denere. Denere. Ate? Denere. Wega kate? Denere. Te denere. Kayo makirie susu uyu. Susu akaroro. Oka na ndo ko inoko uguo. Thiwire mamu anyu kiondo-ini kiu gia shopping muma na kiori. Kio. Eko. Ha mugeithie. Mwire mami ni ndahuna ni tuinuke. Mami ni ndora araha premium. Mwire ndo mwire ono wake. Ono waku muthe no nginya ngime nunge. Ciakucieko. Ono amathi ciakucia. Ciakwa ndirongerio. Cio haria. Ciakwa ndaria. Ke. Oya gakombe karia. Utwarire kana kanyu. Eni, onayo gakombe kau ni gaku. Oh, ate tuhuro bisa. Oh, igwe ate tuhuro bisa.
ate igora ramwira ate ukawe wa jinda. Ate ukawe wa jinda. Haya, ni ukomewa page ni yakwa itiguo. Ni ukomewa na page ni yakwa. Haya, riu ri ukanawe ke. Eka hapa. Utapeleka uno aje kugia na indo. Okorwo na mutumia mwire oke no aje kugia na indo. Cia guthambia ke. Ugukua atia? Ni ukuhota? Aya. Ona wina mathina ma mwiri? Asa. Ke. Ukugura diogora irato ihana ini. Nisia chanzi. Yeah? Nisia chanzi. Ukugura thogithingi? Asa. Aya, ndurabata na irato. Yani ate Gen Z, ate kugura thogithingi tondu marenda cikare ikionago. Haya, asante sana. Haya, boto malizia pea watu hiyo zawadi nyingine alafu tuelekee upande. Andu akagarika yaro murathi bana ndimwendete muno. Asanteni. Asante sana. Thank you very much.